baligo sa kabusing sa bakingking baligo pangisyar bisya pagamsalim bahaligo bah bimana ahmad bisya bisya balikan dan kawat dari pencak seguning wa kabda mengedahali babu salam ahli talaga swidak kulluhum ajma'in ma ilahi hakim Muhammad Mihir bi Abdurrahman Syar'i Idrus wa ki Abdul Hamid Mahmud Morgan wa ki Zahra Abdullah Nazil wa kabda ulil wassalatu ala hadha al-balad falyamdur salam anna Allah yaghfir lahu wa yarhamu bi rahmatih wa ila arwah walidina walidikum wa ammatina ammatukum muslimin jannah wa shahmi rahmah wa jannah anna Allah yu'idu alayna barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim karamatihim wa nafat bid al-aghra anna Allah barakatul ziyarah yajjalna bi bishar wa ishar yaghfir dhunubana wa yastarjibuna يشوف قلوبنا ويقضي حاجة هجت والدنا جل الشيخ جل إخوان أصحابنا أجمعين من الدنيا والآخرة على دين صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم من المسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهيا عليها نوان عليها نمأثر إن شاء الله تعالى من آمين. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان 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 الله
وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين المرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما حللناه من لا إله إلا الله وسبحان سبحان الله بحمد ما قلناه يا الله يا الله. وصلينا وسلمنا على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام مبارك في هذا المجلس مبارك في هذا المجلس مبارك في هذه الليلة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نوجه نقدم ثواب هذه القراءة إلى سيدنا حبيبنا
وشفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب أجمعين ثم إذا ركاب تسادتهم لم قلنا أهل المعلى البقي وأهل الزنبر الفريد والدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا المهاجر اللهم بن سبيل الله أحمد بن زاء سيدنا الصدر العظم فقيه المقدم محمد بن علي باع نبي وصولهم وفرهم سيدنا علي بن الفقيه سيدنا بن الفقيه أخوان أجمعين وصولهم وفرهم سيدنا محمد مولى الدويلة بن سيدنا عبد الله باعالوي سيدنا محمد مولى الدويلة بن قطب الأقطاب الحبيب عبد الرحمن السقاب ومن في طبقته ووصولهم وفرهم ثم إدارة القادر محمد بن سلم جمال الليل محمد بن مولى عيدين والحبيب محمد بن مريم الحبيب وكسكر بن مخضار وكسكر بن درس الأكبر والحبيب عبد الرحمن المكشف البقردني والحبيب أحمد بن جهل بن أحمد شبل الأكبر بن عبد الرحمن المكشف الفخر جيب شبك المسالم وقد بسالم شبك المسالم وقد بن أنفصل بن عبد الرحمن طشر الوارث قد بشار الضبار بن عبد الله بن محمد الحداد بن عمر زين الحبشي وأوصوله فريم جميع ساداتنا نبي علوي ثم إدارة الجميع ومعلم كتب النافية مصنف كتب النافية من الشيخ الحضرات والأذكار والأوراد والأحزاب ومنظومة الصلوات صفات الدواب والنجاة والمجمعين خصوصا الذي قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومنظوماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيامنا في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولاد من أهل هذه البلد أهل بالم دار السلام كلهم أجمعين خصوصا ساداتنا وعبادنا وجدادنا هؤلاء أهل هذه التربة أهل كمبنقة كلهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جل وعلا بين أيديهم اللهم فكاك لهم من الناس الضرب من الجل ظرفاء على هدي من صالحة جانبة وكل خير نافذة كل شر وعلى نتي شفاء من كل داء والأمر والسقام والألام خصوصا لمن أوصانا بدعاء الشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا صمد بن سكيمان زوجي بن سكيمان ستريما بن سلطان روبينا أن الله يشفينا شفاءنا أجل إن شاء الله يرزقنا على من هدي من صالحة جانبة وكل خير نافذة وكل شر لنا لكم مسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم جميعا نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رب بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء يا ليلة المعراج والإسراء كم إبرة فيك وكم ذكراء يا ليلة أبدت مقام المصطفى قد قصرت عنه ذر الجوزاء سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في ليلة ظلماء
مسجد ذي حرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير عناء بركات ربي حوله وبقربه فأراه من آياته الغراء ركب البراق واخذ بركابه جبريل يحرسه من الأعداء وبطيبة قال الأمين له إلى هذه تهاجر موطن الآباء صلي لربك ركعتين فمن هنا أيضا تفارق موضع الأحياء وببنيان صلى بأسفل شجار قد ظلت موسى بقرب رعاء وبطور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك وسط عرائي وببيت لحم للمسيح وأمه صلى الرسول خالق الأشياء وتعقب الإفريت إسرى نبينا من فيه شعلة ناره الحمراء فتلا النبي دعاء جبريل الأمين فخر مشروعا على الصخراء ورأى أناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بحال نبائه جبريل أخبره كيف سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك ولدى سؤال عن أريج الفائهين قال لماشطة بدار بقائي ولقد أراه الله الأسرى به أنواع تعذيب على الخبثاء فليعتبر من كان يعصي ربه ويتب سريعا قبل حل فنائي وأتى على واد فحس نبينا بشذا نسيم عاطر وغداء صوت الجنان نسيمها واريجها تشتاق للخلفاء والصلحاء وبسان واد مر راهنة ووعدويا راجف الأرجاء صوت لنيران تترك لأهلها من كان لله من الأعداء
فتنة الدجال يا صاح استعين فلقد رآه بعينه الأرواح وهناك أملاك رآهم يحملون عمود إسلام عظيما وبأرض شام يؤمرون بوضعه فالشام قد صارت إلى الخلفاء ودعاه للتهويد والتنصير صوت ما استجاب له بكل إباء وبدت له الدنيا بصورة غادة حسناء لم تهضى برد دعاء وبمرة أخرى قد ظهرت له مثل العجوز بأنس وقت فنائي وتعرض الشيخ اللعين له يناديه هلم فباب الإحزان يا رب بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء النبي جماعة ووجوههم تحكيم صابها هدى وسنائي وهم الخليل وموسعي سادوا بدنية للمصطفى وندائي يا رب بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء الكليم مصليا بقبره وحياته لله كالشهداء وبدا الخليل معاليا لعلاهم نور بآيات
Isra
تحدث الرسل الكرام بشكره لله تعدوا من النعماء ربي بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء تكلم المختار بينهم وقال ذكر الخصائص بعضها بثنائه يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء ورحمة للعالمين وخاتم وإلى الخلائق مرسل جمعان يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء والأمة الوسطى لأحمد قدرهم يربو على غير لهم وسواء وكتابه الفرقان تبيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذاكروا إذ ذاك فيما بينهم الساعة الحق على اختفاء سكتوا ولكن المسيح أبان عن بعض لأشراط لها بجلاء وتكلم المختار قال بعثت والساعة كهاتين مع الإيمان قد حان من عسل ومن لبن له مما به من عطشة وظماء فأصاب من عسل قليلا وارتوى من كأس در وهو خير الداء وأتي بمعراج ليرقى صاعدا نحو السماء بهمة رعساء لاقى من الترحيب والتأنيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان اللقاء بآدم ولديه أسودة بلا إحصاء
فرح الخليل بسابع أوصابك ثالث ميراث الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواح أمته ببيد كسائي وأتى إلى ملأ والأعلى فجبريل كهرس قبلي وعلى لسدرة منتهى العظمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء من عسجد أوراقها ولورقة منها تضل الخلق باستهفاء أمثال غربان العظام ملائك لم يسأم التسبيح صبحا مساء تأويلها رواه أمة أحمد ماتوا على الإسلام في السعداء من أصلها تنساب 4 أنهر نهر لخمر ثم نهر الماء وبثالث لبن يسوء لشارب وبرابع عسل ذهب الصفاء والكوثر المورود موردنا غدا ينساه منها فائق الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا رآه والبغض للإنسان ما سمعت به بالقلب لم يخطر لدى العقلاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء. Bismillah, minta maaf sekali lagi ikhwan. Yang sebelah sini bisa ngerapat lagi ke atas. Geser lagi ikhwan. Geser lagi ke atas, geser. Naik lagi ke atas. Ayo bismillah, bangun. Geser, kosong itu banyak. Yang belakang maju, lihat depannya kosong, ngerapat ke. Terus yang di belakang itu, yang kosong depannya maju. Tegak, kalau jauh jangkanya jangan merangkak. Bismillah. Sudah. Maulaya sholli. Asal. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير ساهته سعيا وفوق بطون العين كالرسل ومن هو
مستبقين الذنوب ولا مرقا لمستقيم غفرت كل مقام بالإضافة يولد بالرفع مثل المفرد العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصل إليه مستقيم عن العيون وصل إليه مقتدم فخذت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما ولد منه تبي وعز إدراك ما ولد من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى
محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا قد حضرنا قصة المعراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم فاقض علينا ببركاته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالمقيم اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا وبوعنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وسادة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار وحرصنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار واجمعنا بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا واعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى اللهم اجعل سيدنا محمدا من أكرم عبادك عليك كرامة ومن أرفعهم عندك درجة ومن أعظمهم خطرة ومن أمكانهم شفاعة اللهم أتبعهم من أمته وذريته ما تقر به عينه واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته واجز الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ومن غاب ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصيناه بالدعاء اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبارك وجوك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين اللهم طهر قلوبنا من الرجس الحسي والمعنوي والأدنس وأعذنا من شر الجنة والناس اللهم لا تحيينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. معاشر الحاضرين معاشر الحبائب والمشايخ والأساتذة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia dan membaca kitab I'tibar li ulil absar yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Ali Ba'bud. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada saat ini, apa yang kita dengar, mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum menginjak ke acara yang paling inti, yaitu Mau'izatul Hasanah, izinkan Al-Fakir menyampaikan undangan untuk acara selanjutnya pada hari Ahad tanggal 4 Sya'ban ba'dal maghrib, bertepat di Musalla Fajrul Islam, acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 8 Ilir Lorong Kiaa. Kemudian setelah Isya di Musalla Sukalillah, Jalan KH Azhari, Tangga Takat. Kemudian hari Senin ba'dal asar di Majlis Ta'lim Aqidatus Sakron, Lorong Kampung Asia, Kampung Ilir. Majlis yang diasuh oleh Al-Habib Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Kemudian ba'dal maghrib Majlis Burda Ikhtitam di Jalan Veteran Kolten Sepai, dan ba'dal isya lanjut Majlis Ta'lim Dalailul Khairat, penutupan ikhtitam pembacaan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, dan kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan oleh Mau'izatul Hasanah Fadilatul Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Fa'alaikum falyatafaddal mashkurah. Udhkurus salah ala nabi. منازل خير السادة وكل الناس قادة محبتهم سعادة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب تيسر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh.
Pertama-tama yang kita muliakan para habaib, para hiban masyayikh, para ustadz, para sesepuh, terkhusus daripada Ustadzuna Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab, wal habaib wal asatid yang hadir di sini setelah pada hadirin untuk memuliakan daripada mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tetamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ala kulli hal, ini merupakan suatu nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling mulia. Tidak lain kita hadir di sini kecuali Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Karena majelis ilmu dikatakan sebagaimana Ka'bul Ahbar telah mengatakan, "Lau badalin nasi thawaba majalisil ilm la taraka ahlus suqi suqahum wa ahlul imarati imaratahum." Imam Al-Ka'bul Ahbar telah mengatakan bahwasanya andai saja Allah Subhanahu wa taala tampakkan orang yang hadir daripada majelis ilmu, maka orang yang di pasar sana akan meninggalkan pasarnya. Orang yang punya perniagaan yang besar maka akan tinggalkan perniagaan tersebut, ingin hadir daripada majelis ilmu. Tapi akan tetapi pahala majelis ilmu tidak Allah tampakkan. Tidak Allah tampakkan, kenapa? Kecuali yang hadir tersebut orang yang Allah inginkan terhadap mereka itu adalah kebaikan. Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendakkan terhadap dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pemahaman agar dia ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita juga pertama kali di sini, alhamdulillah, daripada zikir tadi dilaksanakan di masjid, kemudian melanjutkan daripada ziarah Pangeran Syekh Ali dan Pangeran Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf. Ini merupakan pengingat bagi kita, kemuliaan bagi kita, sebagaimana Al-Fakir sebutkan di permulaan tadi, manazil khair sadah, tempat pensinggahan pada orang-orang yang sangat baik. Wa kullun nas qadah, dan mereka itu merupakan seorang pemimpin bagi manusia. Mahabbathum sa'ada, dan cinta kepada mereka itu merupakan kebahagiaan. Ala bakhat manzarahum bis-sidq, maka beruntung bagi orang yang ziarah pada makam wali Allah dengan jujur dan tulus. Ilaihim mu'tani kullu matlubu tayassar, dan mereka perhatian kepada para wali tersebut, maka semua apa yang dia inginkan, hajat-hajat mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita daripada ziarah tadi, kemudian kita hadir di majelis sini, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang susah daripada kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di hadirnya kita di sini, pertama kali kita selalu diingatkan agar selalu ingat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ingat akan kemuliaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berapa minggu kita selalu diajak agar selalu mengingat daripada kemuliaan, keutamaan, mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan Allah berikan keanugerahan kepada kita. Tidak lain Allah ingin mengangkatkan daripada derajat kita, dan mudah-mudahan Allah bakal kumpulkan kita nanti kelak di hari kiamat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berapa kali mendengar daripada nasihat, daripada mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada mukjizat baginda Nabi Muhammad ini tidak lain, ini suatu kemuliaan yang mana Allah ingin menunjukkan baginda Nabi Muhammad mempunyai derajat yang paling tinggi daripada seluruh manusia. Bahkan seluruh alam semuanya itu menunjukkan keutamaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi dibacakan daripada Imam Al-Busiri daripada burdanya, khaffatta kulla magamin bil idafati id nudita bir rafi mithlal mufradil alami. Khaffatta kulla magam, engkau telah merendahkan semua kedudukan bagai wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua magam yang tinggi-tinggi itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idnudi tabir rafi mithlal mufradil alami, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Rasulullah merupakan mufradal alami, satu-satu orang yang ada di dunia.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan oleh Nabi Muhammad, ketika melihat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang mendapatkan kedudukan tersebut di dunia kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai yang mana disebutkan oleh Jauharat Tauhid, wa minhu an yundara bil absari lakin bila kaifin bilan hisari idlil mu'minina bijaid ulikat hadza walil mukhtari dunya sabatat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang paling banyak kita dapatkan daripada Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad ini banyak. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Mi'raj Kabir, itu membahas tentang hikmah satu persatu daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kita penting untuk masalah ini yaitu masalah hadiah yang paling utama dari Mi'raj ini adalah masalah diwajibkan kita masalah salat 5 waktu. Tiap hari kita mendengar daripada mukjizat Nabi Muhammad masalah salat. Sekarang kita pengen membenahi bagaimana masalah salat kita. Salat alhamdulillah kita laksanakan, tapi salat kita apakah sesuai menghasilkan natijah inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar? Apakah salat kita tersebut sudah mendapatkan faedah, natijah bisa menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar? Kita salat alhamdulillah, tapi maksiat masih jalan. Kita salat tiap hari tapi berbuat yang enggak ini masih jalan. Berarti itu masih ada masalah dalam salat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna salata, sesungguhnya salat. Salat apa? Bisa membuat orang itu apa? Terhindar daripada perbuatan keji. Salat yang mana? Bukan seluruh salat. Salat yang disesuai dengan syarat-syaratnya. Salat yang sesuai dengan khusyuknya, rukunnya sesuai. Yang kita laksanakan ini apakah sesuai dengan syaratnya? Apakah misalkan kita salat, habis salat kita hadir di musholla, akan tetapi hati kita berada di pasar. La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian mabuk. Habib Abdurrahman, Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf mengatakan makna sukara daripada mabuk tersebut mabuk dunia. Kita salat tapi hati kita masih berada di pasar. Kita salat tapi di hati kita nyari barang. Alim salat kita nyari barang. Habis salat langsung ketemu barang tu. Ini apa namanya? Salat mi'rajul mu'min. Mi'rajnya seorang mukmin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, mukalamah antara Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membacakan di tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu mukalamanya baginda Nabi Muhammad ketika memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca di dalam salat, apa pikiran kita di situ? Dak katik takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat kita ini natijanya kurang pas. Padahal puncak kesuksesan dari segala sesuatu itu adalah masalah salat. Kemudian salat ini yang pertama kali kita dengar merasa apa? Masalahnya salat berjamaah. Sekarang ini masjid banyak, mushola banyak, tapi penghuninya dikit. Mushola langgar maghrib kami 2 sop 3 sop. Salat isya berkurang sedikit. Salat subuh setengah sop. Salat subuhnya berkurang. Padahal salat yang paling afdol, yang paling besarnya itu adalah salat subuh. Apalagi itu masalah apa? Salatnya di masjid. Nah ini tidak diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya dewean. Tidak kata riwayat belum dinyatakan. Rasulullah dimanapun salatnya selalu berjamaah. Nah sekarang kapanlah salat berjamaah itu kesuksesan pasti yang kita dapat? Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya ketika orang selalu mendawamkan salat berjamaah, rafa'allahu dikal aish, Allah akan angkatkan kesusahan hidup dia. Sekarang salat ini masalah penting. Sob berdekatan tuh berpengaruh dalam kehidupan kita. Sob renggang berpengaruh dalam kehidupan kita. Rasulullah ngomong sawu sufufakum, lurus ke sob itu. Lurus. Kalau ndak hati kita dibolak-balik ke oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lo saling takut, sob jauh-jauh sana sini. Akhirnya hati manusia ini tidak bersatu. Makanya dikatakan oleh guru kita, kalau kita nak pengen ingat wong kampung ini akor apa ndak?
Tidak usahlah susah-susah. Jingok langgarnya, jingok masjidnya. Kalau misalkan musolanya itu rapat-rapat, langgarnya apa? Masjid sholatnya tersebut rapat-rapat, unjuk tahu, mengindikasi ke bahwasanya wong yang hadir di situ wongnya apa? Akoga loh. Ini sholat masalah sholat berjamaah. Ini apa? Ketika kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadir ke betapa kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana rasa kita pengen munajat, pengen mukalamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah, Allah buka ke hijab. Makanya Rasulullah ngomong waju'ilat qurratul aini fi shalah, maka dijadikan buah hati yang paling anang senang ke itu apa? Masalah salat. Idza badarahu amrun badara ila salat. Ketika Rasulullah terkenal dari suatu perkara, cepat-cepat langsung salat. Kalau kita ndak lari kemana hilang. Kalau lagi pening lagi ini urusannya bukan masalah salat. Kenapa? Karena di situ mi'raj. Ketika perginya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat ini yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjuk ke betapa besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada yang bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Wan najmi idza hawa. Sebagian mufassir makna yang najm itu ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa demi Nabi Muhammad? Gasam, itu sumpah. Apa muksambenya? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muksambenya apa? Apa yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dak kate yang bohong. Apa yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad, itu dak kate yang bohong. Wa qad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Isra yang dibaca tadi dalam muqaddimah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Ikhtalaf al ulama. Arti daripada innahu domirnya balik ke mana? Ada yang ngomong domirnya itu balik ke Allah Subhanahu wa taala. Wasahha, dan maknanya benar kalau kita domirnya itu kita balik ke abdi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai innahu inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwal basiru, yaitu beliau melihat basiru bidzatihi ta'ala wa sami'u li kalamihi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau kita belum ada yang bisa kecuali kaget di akhirat. Siapa yang selamat di dunia, maka ketika di akhirat dia masuk surga, maka dia bisa untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan, kenikmatan yang paling lemak di surga tersebut, itu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi caranya cak mana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ahsanul husna wa ziyah. Bagi wong yang baik al-husna, maka dia bakal apa? Mendapatkan al-jannah wa ziyadah, dan tambahan. Apa makna tambahan tersebut? Arti tambahan tersebut yaitu ru'yatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk wong yang bisa mandang pada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para leluhur kita, pada masyayikh kita. Nanti insyaallah kita masukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga tanpa ada hisab, tanpa ada pertanyaan apapun sekali. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kita sudah masuk pertama kali di awal-awal bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sudah masuk malam ketiga bulan Sya'ban ini. Kita kemarin sudah wajib, kita selalu minta berdoa bahwasanya Allahumma barikna fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemarin bulan Rajab sudah kita kedengar kemuliaan baginda Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Bulan Sya'ban juga kita dengar keutamaan baginda Nabi Muhammad lagi lebih banyak. Bahkan Allah mulia ke umat Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini juga apa? Keutamaan yang
istimewa. Apa kejadian di bulan Sya'ban ini? Banyak macam-macam, termasuk dari situ apa? Tahwilul qiblah. Dipindah ke kiblat. Dulu umat muslim sebelumnya menghadap kiblat salatnya ngadep Baitul Maqdis. Tapi Nabi baginda Nabi Muhammad belum pernah minta, baru apa terlintas di hatinya. Nih nengok wong yang dicintai ini. Belum minta, lalu sudah dikabul ke. Nabi Musa pengen ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, minta, tapi belum dapat. Nabi Muhammad enggak, langsung diajak untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda wong yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad berkeinginan untuk agar supaya kiblat itu dipindah ke dalam kepindah ke menghadap Ka'bah kiblat tersebut. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rasulullah belum ngomong, baru terlintas pengen nak berdoa, pengen nak ini. Tapi apa? Allah Maha tahu. Akhirnya apa? Allah pindah ke kiblat tersebut yang mana tadi ngadep Baitul Maqdis, kemudian berubah menjadi apa? Ngadep Ka'bah yang di Masjidil Haram. Itu termasuk kemuliaan yang apa? Berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, yang sering kita dengar bahwasanya Syahrul Rajab, Syahrul Istighfar. Istighfar. Jangan bulan Rajab kita istighfar. Habis sebulan Sya'ban lepas, jangan. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Yang sering dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah meninggal. Begitu juga kita ini. Man kana ya'budu Rajab fa inna Rajab qad fat. Barang siapa yang beribadah karena bulan Rajab, sungguhnya bulan Rajab telah berlalu. Tapi barang siapa yang menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Apalagi istighfar yang selalu kita dianjurkan jangan sampai lepas setiap sore hari. Soalnya kita ini sudah sekarang ini al-ajiz untuk untuk istighfar ini susah. Soalnya keluar sini dikit maksiat, muka nyelo maksiat, muka HP maksiat galau. Minimal kita ini melakukan banyak-banyak istighfar, ngaku salah, banyak istighfar biar biar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, kapan kita selalu istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan ngampuni dosa-dosa kita. Kemudian apa yang diturunkan di sini yang sering kita dengar yaitu bulan Sya'ban, Syahrus Shalah 'alan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan ayat tersebut di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat memerintahkan kepada kita agar supaya kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali langsung Allah perintahkan orang hamba pada hambanya. Kecuali as-shalah 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau bersolawat sama Nabi, Allah dulu yang mulai. Innallaha wa malaikatahu. Kemudian malaikat yang mulai. Allah dulu yang bersolawat kepada Nabi. Kemudian malaikat. Baru ketika itu Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini merupakan keutamaan. Kenapa? Karena dengan kita selalu ingat sama Nabi Muhammad, selalu bersolawat sama baginda Nabi Muhammad, maka kita pasti akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Selalu nyebut Nabi Muhammad, maka pasti datang dalam mimpi. Selalu ingat Nabi Muhammad, nanti bakal ketemu nanti di akhirat. Kebalikannya, wong yang tak bakal ketemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wong yang celaka. Sebagaimana diceritakan Sayyidina Aisyah, istri daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi nyait. Lagi megang jarum nyait, kemudian lampu itu nyampak, pecah, gelap. Gelap akhirnya beliau nyari-nyari Nyari jarum tadi. Tidak ketemu, ngebek-ngebek sana sini, datanglah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad karena berkat cahaya beliau maka bisa menerangi daripada ruangan tersebut sehingga Sayyidah Aisyah menemukan dia bisa nemu ke daripada jarum tersebut. Kemudian beliau berkata, alangkah terang cahayamu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah cemerlang wajahmu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka wong yang tak bisa nyengok ana di hari
kiamat. Wa man la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Wailun liman lam yaraka lam yarani yaumal qiyamah. Diulangi lagi oleh baginda Nabi Muhammad, celaka wong yang tidak bisa nyengok ana nanti di hari kiamat. Kemudian diulangi lagi, wa man la yaraka ya Rasulullah. Siapa yang tidak bakal lihatmu nanti ya wahai Rasulullah? Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka wong yang tidak bakal niat aku nanti di hari di kiamat. Kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak bisa lihat baginda Nabi Muhammad nanti kelak di hari kiamat? Wahwa man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wong siapa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya tapi dia tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita alhamdulillah maulid banyak, ini banyak. Tapi ketika nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumandangkan di sini, di sana ngoceh, di belakang sana ngoceh kalau tidak menyampaikan apa? Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong yang tidak bersalawat ketika baginda Nabi Muhammad itu disebutkan, maka termasuk wong yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir cerita yaitu sebagaimana yang telah diceritakan oleh sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wong yang ketika disebutkan nama Nabi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritakan ada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berburu, akhirnya ketika buruan tersebut dapatlah ghazal. Apa ghazal ini? Rusa. Dapatlah rusa. Ditangkap. Akhirnya dibawalah sampailah ke depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya rusa tersebut ngomong sama Nabi. Ngomong, wahai minta izin sama wahai Nabi, ana nih punya anak. Anak ini lagi ditangkap oleh rombongan ini, tapi punya anak itu masih kecil, belum bisa apa? Belum bisa makan dewek kecuali nyusu, dan dia ini sekarang masih kelaparan. Yang tadi itu sahabat tadi bingung. Rusa bisa ngomong. Nah, ini mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa dia ngomong? Dia ngomong minta izin balik. Habis balik itu nyusui anaknya tadi, kemudian balik ke sini lagi. Kemudian ditanya, apa jaminannya kalau misalkan tidak balik lagi? Apa dia kata beliau? Kalau anak tidak balik lagi, fala'natullah alaih. Maka Allah bakal melaknat dia. Wa kadza man dzukirta indahu wa lam yusalli alaih. Kama la'anahu Allah Subhanahu wa taala idza dzukirta indahu falam yusalli alaih. Begitu juga wong yang ketika baginda Nabi Muhammad disebutkan namanya, maka wong tersebut tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dengar jaminan tersebut, dia takut, binatang takut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi dia balik, diizinkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah balik lagi setelah nyusui anaknya, binatang tadi balik lagi. Kemudian setelah itu datang malaikat Jibril. Ngomong, wahai Rasulullah, Nabi Allah Subhanahu wa taala kirim salam wahai kamu. Kemudian beliau mengabar ke bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang, Allah Subhanahu wa taala lebih senang daripada umat Nabi Muhammad, sebagaimana ghazalnya tadi apa? Rusa tadi itu sayang kepada anaknya. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Mudah-mudahan dengan dari bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita cinta sama baginda Nabi Muhammad. Allah mudahkan lisan kita agar selalu menyebut baginda Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sampai berkah ke kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah Subhanahu wa taala sampai ke kita di bulan Ramadan, sehingga ketika masuk bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala mudah ke kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan lisan kita untuk menuturkan Al-Qur'an, untuk membacakan tilawatul Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keanugerahan serta kita mendapatkan keberkahan daripada bulan Sya'ban, keberkahan daripada bulan Ramadan, dan mendapatkan Lailatul A'zam, Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa naqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa ma kuntu ila imtithalil amr. Ahsantum assalamualaikum jazakumullahu khairan jazaa habibana Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Dari apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu. Banyak poin yang penting beliau sampaikan, di antaranya di awal kalimat tadi beliau menyebutkan tentang apa yang disampaikan oleh Ka'ab bin Akhbar radhiyallahu an. Beliau mengatakan tentang fadilah duduk di majelis ilmu. Beliau mengatakan sahabat ini seandainya dibukakan oleh Allah tentang
apa yang diberikan Allah di majelis ilmu, maka wong pasar itu bakal ninggal ke pasar, pergi ke majelis ilmu. Kalau wong yang nyaman nyantai di gedung-gedung mewah tempat mereka, rumah-rumah mereka, akan mereka tinggalkan untuk duduk di majelis ilmu seandainya dibukakan Allah hijab. Tapi alhamdulillah tanpa hijab kita sudah datang dan duduk di majelis ilmu tanpa kita menyaksikan seperti itu, karena kita sudah banyak dengar dari hadis Rasulullah tentang fadilah majelis ilmu. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah, majelis ilmu ini tak lama lagi bakal banyak tutup. Mungkin ada yang sebelum nisfu Sya'ban atau ba'da nisfu Sya'ban, persiapan masa Ramadan. Maka nasihat kami untuk kita semua, manfaatkan. Yang mungkin majelis guru kita ada yang tinggal 2 kali lagi, 3 kali lagi, dan termasuk majelis daripada zikra Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Ya, jangan antum datang ke majelis nunggu ada waktu luang. Sering kami sampaikan ini, ya, jangan nunggu ada waktu luang baru ke majelis, tapi luangkan waktu untuk ke majelis. Ya, itu luangkan waktu untuk ke majelis. Jangan nunggu ada waktu luang. Kalau nunggu waktu luang tak pernah datang waktu itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi perkumpul kita malam hari ini. Jelas tanpa kita ragu duduk di makam aulia Allah, duduk bersama orang-orang tua kita yang soleh, duduk bersama rekan kita semua, kita insyaallah orang yang baik untuk mengagungkan baginda Rasulullah. Ya Rabb, mudah-mudahan syafaat Nabi Muhammad kita dapatkan bersama. Kami mewakili rekan-rekan yang berkhidmah dalam kepanitiaan acara kita ziarah pada malam hari ini mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para habaib, para azatis, ikhwan sekalian, dan terima kasih kepada siapapun yang telah membantu lancaran ini acara, termasuk pihak pelabuhan, pihak kepolisian, baik polsek ataupun pihak kepolisian laut. Jazakumullah khairul jaza yang telah memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita semua, dan insyaallah apapun yang kita berikan untuk suatu kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Dan saat ini ada kekurangan di majelis ini, kami minta maaf. Lalu kami kembali mengingatkan untuk jadwal penutupan majelis Isra Mi'raj malam